सरकार सपु दुगु जिल्ला दुने न्याके दैगु याना यात्रवाहक सार्वजनिक यातायात न्याके बिगु धागुदु मन्त्री परिषद मुजिया वंगु बिहिबा न्युङकुसे सरकारी प्रवक्ता युवराज खतिवडा स्वास्थ्य मापदण्ड पुवङका जिल्ला दुने सार्वजनिक यातायात न्याके बिगु कोचना कागुदुल आए लागि अन्तर जिल्ला सवारी साधन न्याके दैमखु तर स्वनिग दुनिया सोंगुली जिल्ला सवारी थाव मेगु जिल्ला वने भई वयकल वंगु शुक्रबार निसै सार्वजनिक यातायात न्याके फैगु धयादिल निजी सवारी साधन मोटरसाइकल तक जोर बिजोर प्रणाली न्याके फैगु खतिवडा धापुदु अथे सोनिग दुनेवो स्वापुदुगु जिल्ला ट्याक्सी न्याके बिगुन कोछुगुदु सार्वजनिक यातायात चुनिपि फुक्क यात्रु मास्क ते मागु सैनिटाइजर छले मागु चालक पञ्जाली से मास्क न ते हेमा कोजना तगु धेवासेबे न्येबो अपो भाडा कायदेगु सरकारी धापुदु अथे यात्रवाहक बस सीट या बची जके यात्रु ते दै सीट या छगु झोली झमजग यात्रु ते मागु सरकारिया धापुदु।